Assalamu alaikum, urmаттуу мекендештер жана Байту каналынын катталуучулары. Бүгүн 25 май 2022 жыл биз Кара Суу базарына келдик туугандар. Буюрса Кара Суу базарынан мотоблоктордун, мотокассалардын жана ошондой эле көпчүлүк агалардын суроолору боюнча дары чача турган аппараттарды дагы сурап кой деп суранышкан. Азыр ушул бир четтен маалымат алып беребиз. Мына ушул дары чачатын аппарат канча? 750 сом болду? 750 сомго сатып алынды. Литри 16 литрлі екен. Чоңдары анчадан болот, сарылары? Болды. Мыналар болушу 750 болуп калат. Мыналар азыр 750. Нагы сары кызылдар? 1 штук алганга. 1 штук алганга. Оптумга 700 берепмин. Оптумга 700 берет. Коробкасы, мана коробка. Коробкада. Мыналар 850. 850. Коробкага 800. Коробкага 800. Коробкага 50 сом патрат. Коробкада канча штук? Коробкада 4 штук болушу да? мыналар Өзбекстандан чыккан. Өзбекстандыкі. 4 штук Бұлар коробкада 4 штук. 4 штук. Мына Қытайдыкі. Қытайдыкі 5 штук болады. 5 штук болот. Ушундай айырмасы болот дең, а? 1 штук көп болот. Булар мотор менен дагы бары же бардыгы эле ручной булар же. Бу бардыгы ручной. Ручнойлар. Мыналар аккумулятор. Мында Булар аккумулятор. Хам аккумулятор, хам механический ручной иштеп турган бар. Универсал деп коет. Универсал. Алар бар жогу аккумулятордан 100 сом кымбат болот. Мисалы, мына 2,5 миң болса, өзү 2450 берепен. 2450. Универсалы 2 жыл иштеп турганы 100 сом кымбат болот. 2500 болот. 100 сом кымбат болот дең. Мыналар 5450 башталат азыр. Бүгүнкү күндө. Курска карап. Курска карап. Курс бизде мына банкта 79-80 деген менен банк акча бермейт. Өзүмүз валюта 81ден берет доллар. Кытайлар доллар алат бизden. Долларга дең. Manalar aslında hazır. Manalar 5450 en ildi bahası. Manalar 2400 verse buluyor. En ildi bahası. En ildi bahası. En ildi bahası. Kasilkalar. Kasilkalar. Bazen 3800. Kaç yıl? Hani ek olur. Ne oluyor be? Manalar 3800. Aborotlar anday? Aborot yazıp koyuyorlar Kıtayla. Yazıp koyuyorlar. Aborot bir şeyiniz yok. Şeyiniz yok. Misal için aborot 12.000 yazıp koyuyor. 8.000 yazıp. 8.000 misali 1 minutda 8.000 aylanış kerak. Eng azını al yapan. Eng azı. Çık deganda 1 sekund ötadi. 8.000 da 60 ga bo'lsa 60 sekund var 1 minut. 133 ton köp çıkadi. 133 ton. Çık deganda eskazan bu 133 yol aylandı. Aylanbaydı ha. Xitoy aldı. Biz aldık Xitoy. Uşunda mana bu 3800, mana 3900. Bularda eng жақсы 7000 dan ötadi. 7000 dan ötadi. Mana bu Bazar boyunca en küçük motor mana bu. En küçüğü. Geroy original. Original. Mana bu Geroy Prastoy. Prastoy. Bu Prastoy. 3800. 3800. Original 5900. 5900. Mana korobkası. Mana Prastoy'di korobkası. Mana svetda bo'ladi. Mana sarı svetda originaldiki bo'ladi. Original keladi. Mana bu bazar boyunca ikkinchi turadi. Aku JY deb qo'yadi. Mana korobkası. Aku JY. Aku JY. Birinci oranda şu turadi, ikkinchida bu turadi. İkincisi qanchadansa? 1000 so'm arzon bo'ladi. Mana 5900 bugungi kunda. Mana 4900. 4900, 5900. Hozirgi. Negizi bunday alıp işletsenizer yaxshi. Qimmatlardan ham ko'ra bular kuchli ishlaydi. Motor kuchli, uul bo'lsa ishlaydi. Motoru yaxshi deydi. Motor o'ta yaxshi. Sodağınız versin. Rahmat. Mına şul yerge gelip görüşünüzde de olur. Mına Omat 7. qatarının ile mаңдайында жайгашкан кайтнере келесиздер. Келип ушул жерден дагы арасыңыздар жакшы түшүндүрүп дагы берет буюрса. Bunlar mına ушул светофордон бер жака карап келгениңиздерде. Мына ушул жерде үстүндө аренда берилет деп туруп краска менен жазып жатко. Ошол кайтнердин астына келесиздер. Көпчүлүк издеген чогоргон мото блокту сурап маалымат алып берели. Бул касилка да? Касилка деп айтылат. Kaça metre ki olsun bunlar? Kasilka. Ya kaça metre alır? 120 alır. 120 alır. Kaç atlık gücüne var bu motoru? 9 atlık gücüne var. Экскорс передний, ondan bir zadnisi var. Ekskors передний, bir zadni gider. Kaptal bet yerleri жүреді. Kaptal adırlarda gidiyor değil mi? Gidiyor. Emez yok mu, jalp yok mu? Hava vuruşunda. Yok. Жақсы. Жақсы. Yurtta жақсы. Emez çiçek ha? Bağısı 160. 160 bin som hazır şu duruşu. Benzinmenin ne cüret? Akısı eko aldı bu şey. Akıkta eko kaldı. Eko aldı. Akıkta eko kaldı tuğanlar.
Mına görürsüler. Gözler köpçülük uşular şeydi. Bergen stikasını alıp getedi. Bu bir jaka taşlap ketedi. Andayın mınау tikasidan bayağı orulashıp şolaşıp kılanların kırkıp ketеткен да Musa? Ne görürsüler? Bu uşul 160 bin so'm kem var deyip. İkisini var abi. Bu kişinerekey biroq только жатқырып эле кетет. Көтөрүң ага. Жатқырып кетет. Бул эме канча сантиметр узуну? 120 var. 120 миң. Biri onu alıp getedi. Бул канча акчасы? Bunu 60 bin so'm beradi. 60 bin so'm bu Nansı keresi. var 65 bin so'mluğu. Klavishi deb qo'yadi, двойной uradi. Üstü ham, pastı ham. Двойной ketadi. Segmenti двойной uradi. Berke uni rotorniga tushadi. Rotorni kasilka volmaga tushadi. Motoblok. Motoblokda обычный reduktorniga tushadi. Berkinisi var, bu remeniga tushadi. Ona remeniga. Sabrat etildi. Ha, mындай шоғыл Remeniga tushadi. Бул ремениге, ал редукторга. Эки түр бар экен да. Булар канчадан? 16 bin so'm. 16 bin so'mдан. Редуктор ремен айырмасы жок. 20 bin so'm. Редуктор 20 bin so'm. Анан мына шуларга ушуна турушу болуп башка эч нерсе кошулбайт, прибор башка. Yo'q, rotor bo'ladi, hozir sabrat etildi. Жок, мына эмесин айтам. Мына кассилканын өзүн айтам. Buna motoblok tushadi. Buna motoblok ham жаңы keldi. Через remen tushadi da. Buna yerda kasilkasi bo'ladi. Кассилкасы болот. Ruli buriladi. Bo'da pas. Эки жака капталган. Taş balon. Anan пониженный повышенный скорость var burada. Пониженный повышенный. Şkif çoğundan. Anan iki masinli, iki воздушный filtre var. Коробкасы çoğundan. Акчасы канча экен? Акчасы 36 bin so'm. 36 bin so'm. Ушул турушу. Turuşu. Канча киши бар? 7 kişi var. 7 kişi var. Бул мындай өткөндө бир тапканыбыз эме болду да. Маалыматты мындай толук алып бер деп сурап атышат. Anan frezasini ham aytib qo'yish kerak da. Nega Freza menga bu o'xshab. arzon deganda frezasi bunday freza bo'ladi. To'xtali. Shunday bo'ladi. Ва иштери уланат да. Ova. Иштери уланат. Terimdan giradi. İşte bunda salып koysam, 4 önde teң. Görünsün, bu uşul 36 bin so'm taş balon menen. Farkı var. Xuddi shuni far var. Xuddi shunday. Ha, mınау far var. Balonu nimani? Far var. Bahası 45 bin so'm. 45 bin so'm. Anan nima жаңы keldi. Busini esa. Üçüncüsü. Makul. Magaya gel. Kaça bu üçüncüsü? Bahası 45 bin so'm. 45 bin so'm. Ana nasıl var? Buna göre giret. Makine ekip etet. Buna göre şlangısı var. Ha, standart ulak koyduğunuz sen. Tizel agar nimeleri var. Var çoğu içinde. Kaçta kilit doş kilitinde? Nimeler içinde var. İçinde bardı varken. Bahsası var. Kaça bası? 43 bin so'm kam var. 43 bin so'm kem olur. Ana oşol mына motoblokторго комплектте нелер бар ошон мындай тактан айтып койсоң мына мотоблокко кошулуп бериле турат. Motoblokun barının içinde frezası var dişinin. Отдельно koş agar satı var. Сатып алат. Билле фрезасы болот экен да ушунда. Баллондору Коробкасının içinde frezası çıkıyor. фрезасы сат. Калган полный сатып алат экен кош. Анан канча функция аткарат негизи? Nesi? Канча иш аткарат? Ozu anne dese var. Жер айдайт, Bir ayda. чабат, көмөт, Şuralarda var. бардыгын алат. Бардыгын. Чабат, көмөт, айгат алат. Айдайт. Ha, байтуу. Ошонун баарын кылат экен. Негизде бардыгы эле кылат да, 4 тең, а? 4 тең. Бааны ушул Buna reduktorni çapkanı bolbayt da. Buga kasilka tushbayt. Buna reduktor deb qo'yamiz. Buna reduktor. Bunalarda remen da. ремен. Буга ошол сиз редукторну эмеде атпайсызбы, кассикасы? Au çoğunduk ya. А чоңкуба? İşledi. Кичинекей. Bu reduktorni çoğu narkobetde turadi. Ko'rsatib qo'yaylik. Чоң. Чоң деп. Takıldığını al. 963. Мына Hazır satıldı. бер жакта карап турганбы? Oşa hava aldı. Мына аксакал киши алды. Şunu aldı. Буга редуктор уланат. Buna bomba var. Bayağı kredi. Бул жагына улап туруп, ошону улап коюп да иштей берет, чогуу. Buna çoğunlarga tushadi da o'sha. Мыналарга түшөт экен да сонун мына. Бул чоңдор канчадан экен? Dizelnisi var 85 bin so'm. Benzinli 80 bin so'm. 80 bin so'm. Bul ошондо 192 motor, 17 at gücü var abi. 17 at gücü var. 20 deb жазылган. 20 деп жазылган. Отдельно motoru dese деле бар. Мотордун өзү деле бар дең, а? Motoru деле. Мотордун өзү деле бар экен. Ошондо бул 35 сом акча. таз да универсал ушул экен да. Чөп дагы орот экен, жер дагы айдайт экен, агат да алат, бардыгын алат. Çoğundan. Чоңдор. Мына ушундай. Жакшы, буюрса номерин айтып коңуш жерде эле. 0775 bin. 15 00 65.
Кызыккандар ушул WhatsApp бар ушул. WhatsApp дагы бар. WhatsApp'tan жазсаңыздар болот. Кызыккандар байланышып дагы сүйлөшөсүздөр туугандар. Биз колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылдык. Ошол айтып өткөндөй эле бир эле фрезасы кошулуп берилет экен. Жер чаба турганычы. Ошонусу мына авабыз алып туруп, мына ушусу кошулуп берилет экен. Коробкасы. Ооба, тиштери бар да эми. Ооба, тиштери бар. Ушунун үстүндө кошуп берет. Калганы кошумча сатып алат экенсиздер туугандар. Болт кайкасы болот. Болт кайкасы, Күлүштөрү болот. күрүштөр болду мына тиштери бар экен мындай. Ушунусу эле комплектте кетет экен. Калганы жер айдай турганы, агат ала турганы Денне мына жерде сатылат. сатылат. Кошуп алат да жерге улап-улап. Кошуп алат дагы. Чооргон дагы ажени алат экенсиздер туугандар. Мына ушундай болот. Мына ушуга эле картошка казмайды деп кошсо, картошканы да сразу Бөлөп көтөрөт. полияда жердин бетине казып уруп кетет. Мына ушундай. Жакшы чоңун алыпсыздар сиз да буйса? Каерден келдиңиз сиз? Кадамжайдан. Кадамжайдан келип алып кетасыз. Машалла, мына Кадамжайдан келип турабыз. Кадамжайдан алып кетет экен. Жакшы, жакшы тараш этиңиз. Сондар мешалка сурагандар да болгон. Мына ушул 250 литрлик 25 000 сом кеми бар дейт сондар. Optima деген фирманын экен. Россия экен. Мотору жез ушунда. Отмоткасы жез экен туугандар. Россия экен бул. Сондар андан кийинки мешалка 220 литрлик 18 500 сом кеми болобу? Болот, а? Бүтсө кеми болот. Мешалкалар ушундай болот. Мына ушундай туугандар, бүгүн биз сиздерге Кара суу базарынан мотоблоктордун, кассилкалардын, мотокосолордун, мешалкалардын бааларын тартып көрсөтүүнү аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга каттала кетиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.